Hi, morning guys. So this is the last day of my staycation. Sekarang ni I ada di Muar, okay, kampung halaman my good friend Acip. Alright, so pagi ni before nak pergi rumah dia, singgah for lunch nanti, dia nak masak, dia rajin lah nak masak. Alright, so kita nak jalan-jalan dekat Muar. Alright, let's go. So sekarang ni saya ada di Jalan Ibrahim. I'm staying at the, apa nama dia? Elite Hotel. Alright, it's just a motel. Okay lah, tu dia punya ni, semua ada. Yang penting boleh tidur kan. Alright, so ni lah bandar Muar. Okay, saya rasa saya pernah datang Muar zaman saya kerja Saint Nabi tu, tapi I don't really remember it. Saya tak ingat. Mungkin atau mungkin tidak. Okay, but anyways, okay, so jom explore bandar Muar di waktu pagi. Alright, so saya tengok dalam Google Maps ada banyak macam apa, mural and stuff lah. So okay, tak apa, kita explore So tak jauh dari hotel saya ni ada Mary Brown. Okay, saya pun dah tak ingat rasa Mary Brown macam mana, dah lama tak makan So very apa, dia famous brand tapi tak berapa banyak lokasi. Alright, so anda boleh tengok sendiri pusat bandar Yompeng. Okay, saya dah banyak kali visit Yompeng lah. Yompeng, Batu Pahat, Parit Jawa. Okay, Alhamdulillah, matahari belum naik lagi, so boleh tahan lagi lah. Sini ada demo, ada peret, store bagai semua ada. So kita nak lintas jalan jap. So guys, sekarang pun baru pukul 7.25 pagi. Okay, so memang belum kickstart sangat dah. Okay, tapi saya hari ni memang tak ada banyak masa dah. Kira by tengah hari nak pergi lunch dekat rumah member. Okay, and then terus nak head to KL lah. Okay, this is the last day already. So kita nak elakkan, hopefully lah tak ada jam hari ni. Semalam agak teruk jugalah jam menuju balik ke KL. Jalan dekat Jubilee Intan Sultan Ibrahim Muar. Oh, ada tabung haji dekat sini. Tabung haji Muar. Besar juga. Right. So okay guys, kita tengok our first mural. Kita dah ikut Google Maps dekat kawasan ni lah. Okay, dekat kawasan Jalan Sayang. Oh, belakang tu ada dah. So dekat sini ada ni sekolah sini. Wah, perusahaan sampai dekat our first mural, street mural. And ada one more, hotel. Right, kita dah sampai first. Okay, so let's go on to the next thing. Okay, next destinasi is we are going to the Great Mural of Muar. Okay, so memang, oh lupa, I forgot that today is Saturday, so orang tengah cuti. Oh, apa tu, bangunan apa tu?
What is that?